Masua Marulla Magelia Matajlertanchik Pajojankichka Hogelegona Palegona Kaina Cheganochkancheriki Rima Rininchik Nisham Programa Lanchikwa redes sociales, plataformas digitales de Antacama, 100.5 FM y 89.7 FM 80.3 cancha Radio Agricultura y Caihuamanga Llaqtapaj, Mujeres Kunapaj y Vinchos Llaqtapaj Rich. Cualquier momento enlace FM Mariki Konarike, lo que ya con Apalekona, Villa Kuikunawan Yarikao, Villa Kuikunawan Yari, Pajarín, Pajarín, Pajamaina Puncha, entrevista, Pericao, su Prigotanchik, Taita, Crosby, Pairike, Cachacano, su prefecto de Distrito Vinchos, Painivanchi, Pajarín, Cana Caravana de Energía, Niscancha y Perique, Amcona, Electromantamunga, que no tengo Topstapuco y Chigao. Recibo Ikichigmanta, Chay Balemanta, Sichomhama Mosukte instalación Pitunanke, Chaymanta, o Mananya Pasare, que hay un paitaps Pagachkan, que independiza Coitania Monanke, Chay Bale Fisi Chaskinegi, porque a veces Cariqueao, Chulia Namanta, Chulia Meditormanta, Achkari que Chay Cruz, Tari que consumen, que Chirikanati. Lumpai Wichari Karamo, a veces en Taricao, a cuarto peja más, entonces ahora independencia corosana, Niscan, ya mangarina y Kericao, Tajrique, Namka, Lumpai tan gasta chico mejor, Wicharachisa, Mananya, Paga Magnacho, Nispanen, igual, mucha tapo con que Pajaricao, jueves 26 de junio, de una pelea con Vinchospe, acá en plaza principal, pero a partir de las 9:30 de la mañana. Achayanta chayrup registro perigao kachkan listasqa rikuchkaranchos luk listata sutin pero achkasun kachkan mana tisunchu que llapachan ñawincharuita bien wawqilakuna palakuna chayñata riki kay sasachakuy pasakurun kay wanta law perigao panichanchik warmalla chunka hanchis watayuq payriki Wixayo Casca, Ricao, si paschale, armalla, si Wixayo Casca, paiserique Guanyuculan, Ricao, porque con Manta, Tejo, Corusca, Huascawan, Ricky, Wow, que le van a una chay, pasacor, Caricanimpa, lunes, puncha o taraj, baño, picha, etajroaros, baño, mangares, hachaipi, Hualco Coros, Jarique, según Ayucunapa, Huillacoinin, Mangina, y Chairique, Ningao, Paitarique, Tucuitanichcarcaco. Enamorado de que Oaxachín Mancasja, Manasumatacho Cuyasja, y enamorado de que Marlon Soteo Casja, Chaisi Zapaponchao, aborta, Amachaiwata, Huachacoicho, Nispa, Giljan Mancasja, Natica y Panchanchiglis, Manaña Aguantaspan, Ariki, Guanyarachicus, Jaricao, Huarco Corospan. Chunga hanchis watachay llanis hanchik pihina rikao chanta sulkachan willakon baño pereque chayta ruarur jarikao baño mangrejinalla como cualquier persona baño mangrenchikao y chay manginalla ayllukuna chaypi kachkarqa paykuna senachkarqaku manaña kutiykamunñachu bañulla marirqa chaypi senachkarqaku notin ispachakaramusaq nispa pasarqa que seguramente o lluqsirurqa rikao maytachkanki bañumanmi nispa rikao otaq rikurqaku sutilla bañuman riqta y mana chayta willwanchikchu pero manaña kutiriykamunñachu rikao tuta rikao imataña ruran chay warmakunankama ispakuspa bañakuspapish ñachi kutiriykamunmanña ninku rikao pero ichaqa bañuman rinku inasparique kichaykuptinku chaypi warku rayakuchkasqa chaysik ay mismo chaylla waskata paskaruspa riki samatyachisqaku qasqunkunata ñitispanku ichapas chay respirasiswanraq nispanku pero manaña atisqakuñachu chays ayllukuna riki mañakuchkan aw justicia nisqanta porque Llumpayta riki chay warmata chay acoso nisqanta ruwanmankarqa chay enamorado lis riki wawqilakuna palikuna y chaynapi riki chay wañurachikun rikao y chaymanta riki
seguramente autorakuna tajuichakunqaku imaynanpi chay pasakurqa ves teléfonopi kachkan seguramente mensajekuna riki qillqanakusqanku chaykunata riki qhawarichkanqaku mas rimari wawqichallaypa nichallay mas rimari chaynataq kay punupi inti raymi fiestaman riq ari kay yachaqanchik hina riki qayna punchaw inti raymi chaymanta kutimuqkuna kunan punchaw wañukullasqaku wawqillaykunapa pallaykuna karrunku riki waqtan paruptin urmaruptin urmarun hina pistallapi hina pista patallampi chaytaq ruwakurun mana qaqatachu ripurun rikaw y chay pasakurun kunan kachillay pachapi ri yachaqanchik qayna punchaw fiesta raymi chaypi wakpi chayman riki purichkarqa kay empresa La Libertad nisqan y chay riki chayllapi mitkarusqa rikaw chaypis kimsa wañukullan wawqillaykuna pallaykuna y kimsa chunka kirisqakama rikaw entonces kimsa chunka kimsan runakuna rirqa chay empresapi rikaw y chaypitaq riki wañukuq kasqa mama Isidora Llasaca mamani 70 años chay regidora Delfina Trujillo Llasaca de la municipalidad San Román paypa maman rikaw regidora pa maman wañukullasqa chayinta riki paynin illasqa riki kay 22 de juniota Cuscuma rikaw 22 ta y 23 ta chay pasarqa 24 y kamas tarrillanman riki kutirqa riki llaqtanman paykuna riki a primera vez hakuchik hawakaramusunchik chay inti raymita Cuscopi riki iskupi allinta ruranku hasta inkakunapas lluqsimunraq ceremoniata ruranku sumaqllata parkipi riki parkipimi riki inkapa trononta ruwarunku y chaymanmi riki inkarin llapa quri lliklata mastaptin chay hawankunataraq puris kamachikunraq rikaw sumaqllata chay escenificación nisqanta riki chay inkapata ruranku chay inti raymi mana ñuqanchikkunapi ñuqanchikkunapi apenas llaqtanchikkunapiqa pagapu turismo uqsik chaykunalla rikaw aunque pagapu nisqani porque mana pagapuchu sutinqa según yachaqkunapa ruraninman hinaqa huk sutiyuqkuna kan riki pero mas riqsisqa riki pagapa chaymi chayllaman tupachichkani riki amaña chay masta ningunata imachkananchikpaq y chay nin riki según kay churin Iván Trujillo kay mama Isidora riki siempre tupaq riki huknin wawanwan huknin wawan riki inapi kuy Cuscopi yachasqa y chayman riki rispan chaypi tupallarqaku riki naspa de paso chay inti raymita hawakurqaku rikaw chaykama riki chay accidente pasakurun rikaw mana chayllachu según kay regidorapa rimasqanman hina kay pasaqa chunka pichqan junio killapi hina kay killallapis llapa wawanta riki huñurusqa yaqa musyakuchka hinaña rikaw hamuychik wawaykuna imallatapas yanukurus mikurusunchik nispas llapanku riki yanukuruspanku mikurusqaku y chay recuerdowan riki quedakun ayllukuna rikaw wawankuna rikaw chaypi llapachanchikmi mamanchikwan karqanchik nispachik chaypi huynakuspanku parlaspanku waqarichkanku riki kunan tuta riki wawqillaykuna pallaykuna veloriopi velorio kunan tuta imaynapitaq chay carro hinallapi puytikurunman karqa carreterallapi mana ni qaqatachu ripun porque ninku riki chay carro apaqsi puñurunman kasqa hinaspa puñuysan riki como pampaniqlla waklawaman chay carreteraqa yaqa derecho niqlla mana nishu curvachu y chayta riki carrota kachaykullarqa hinata riki chay carro chayllapi tinkakururqa riki wawqillaykuna pani challaykuna y chaypi kimsa wañukuq nisqaranchik rikaw huknin wañukuqmi hina kikin chofer kasqa kikin choferpas wañukullasqa wawqillaykuna pallaykuna tayta Manuel mamani Chipana pay riki ya iskay chunka pichqan wataña riki como transportista provincial llamkapakullan y chaqaya riki aviakurun hina carronta manejastin wañukullasqa riki chayñataq hukpas kachkanta y payqa mana riki sutinchasqaraqchu chay huknin wañukuqqa manaraq chay NN kachkan mana sutinchasqaraq chay riki seguramente morguiman apaspanku chayraq riki
sutinchankako chay rinikunapi chay DNI-ninkunawan tupachispanku chay huella dactilar chaychakuna tupachispanku chayqa riki timpuchapara paqarin ninchakuna seguramente chay rinikuwan tupachispa riki yacharunqakuña mayjin chay huknin wañukuq rikaw y chayna kay accidente pasakurun kay ruta Cusco Juliaca riku wawqichallaykuna pani challaykuna chukarusqa urquwan rikaw chay claro muju siempre kay llaqtanchikunaqa rikaw muju chay mujuman riki chukarurqa chaymanta kay lawaman tinkakamurqa riki wawqillaykuna pallaykuna chaymansi pasasqa riki kay bomberos de Ayaviri policías y voluntarios paykuna riki yanapanku chay kirisqakunata hospitalman apayta y wañusqakunatapas riki hurquykullankota chay ayawasiman apanankupaq chay carrutaqa riki alimantaña huqarikunqa riki primero riki auxiliana chay naraqmi rikaw runakunaraqmi bien wawqichallaykuna pani challaykuna chayñata riki kay llakiyta wawqillaykuna pallaykuna es aviso a la comunidad yanapanakuykunanchik wawqillaykuna pallaykuna manam ñuqapas riqsillanichu payta pero igual yanapanakuykusunchik yapaymi riki kay wawqichanchik chinkarun wawqillaykuna pallaykuna chinkarun paymi riki Cupertino Sea Echecaya o Echacaya 58 años payriki kay Huamangaman hamurqa kay hospital regional Ayacucho nisqanman porque chay periki wawan kachkarqa riki wañusqa kasqa y chayta riki rispaya huqarramusqa nispa hamullanman kasqa rikaw Limapi payqa tarikullarqa karqa y kay Ayacucho llaqtaman hamurqa bueno waymanta despidikaramusaq o churiymanta ninriqa churiymanta o apananpaq kutichinanpaqchu imapaq yachay hamurqa chay kaypi pampanankunpaqchu imaynach pero ichaqa riki hamusqa riki kay Huamangaman kay hospital regionalman riki Pasallanman karqa chaypi kachkan riki wawan pero kay Terrapuerto Municipal Libertadores de América o sea kay Terrapuertoman riki chaykamullarqa y chaymanta riki pasarqa hospitalman y mana chayanchu hospitaldapas maypiya chinkarun ña riki nichkanña kay wawanpa allantaqa ña Vilcashuamanman aparunku pampanankupaq payñataq chinkarun ichachu maskachkanpas hospitalpi uklakunapi maypipas maymanta wawallayta o churillayta aparunku nispapas quizás pantanarachikunkupa rikaw pero chaypaqmi kan teléfono rikaw pero ichaqa kayta riki willakuyta chaychipikichik pipas maypas rikukullankichik kay wiraquchata hinaspaqa riki dirigiykullaychik paysi riki Vilcashuaman llaqtayuq seguramente chaychik wawanta riki o churinta kay Vilcashuamanman aparullanku pampanankupaq rikaw pero ichaqa ninku kay tayta Cupertinos ya Limapiña yachakunman kasqa buen tiempo rikaw pero Limaqa riki vivo runapaq riqsiqpaq waqnana llaqta sasapuri porque chinkaruaq rikaw chinkaruaq wasillaña kayla wasi wakla calle kayla calle wakla carro kay chayna rikaw aysisqa riki siñachaspallañam riki riqsinki rikaw kaypim kachkan kay tal wasi kaypim kachkanta kay tal local kaypim kachkay tal calle kay callemanta hatiqnimi kay calle chay yuyaspallayki riki Limapiq purinki riki mana kaypinachu kaypim riki altuta qhawarispayki maylawan tisqa kaylawan waklawan pasakachakunki latulla riki urqukunapi kaspapas igual intita qhawarispa riki maylawanmanpas pasakachakunki facillata riki mana riki kay wamanqa chinkanapaq hinachu riki mana chinkanapaq hinachu solo que imapas pasarullanchik wawqichallanchikta bien entonces yachaqkuna ya kay wawqichanchikta riki rikuqkuna qayaykullaychik kay telefonotapas chaqchuykamusqa a ver vamos a ver el teléfono chaynapi riki kay waqtachanman churaykusunchik rikaw willanakunanchikpaq rikayta teléfono 95 75 70 85 3
Fácil ya llega, chica. 95, 75, 70, 85, 3. Entonces, 15 coticamos 5 repeticuchcao y 7 paricao. Entre 7, 8, 9 ya llega, chica. Y 8 y 5, 3 ya llega una chica. Entonces, ¿sabe? Ya pego son chica 95, 75, 70, 85, 3. Chaya tariko llegona palegona kay yunkapi marak pasakuchkan yunkapi wa llegona palegona yunkapis hukumana rexisqa unqu ricorero imataq chayqa umalay mama chay mana rexisqa unquyqa ani kay comunidad de Ashaninka Alianza Shumawani chay O20 nisqanpi chay gran pajonal nisqanpi wañukun kuriki wawqillaykuna palaykuna kay yunka wawqi paninchikuna paykunas riki kasqaku uma nanaywan kunka nanaywan uqupakuywan hinaspa kay wasa wiqaw nanaywan y punkipakuywan tenja imataq kanman chay unquy porque 15 años huklla wañukuptinqa bueno uru imachi kachururqa o alergia niswanpa rikaw alergia ima parikaw o mikururqapas imatapas rikaw yunkapiqa mikuchkanku ima uruchakunatapas chayta chiki mikururqa chay pasaron niswanpa pero ya 15 años qatinakurun nin rikaw 15 años wañukunku huk siriki huk sipas chaymnantariki kimsa punchawllanman ariki wañukunman kasqa chay panichallanchik último wañukuq riki pay kasqa rikaw kimsa punchawllamanta uma nanay qallaykamun kunka nanay uqupakuy sasataña samarqa wiksan chaynataq kay wiqawnin wasa wiqawnin nanarqa punkipakuy pajarintin minchantinmanqa wañukustinña rikaw y chay nisqanku mana riqsisqa unquymi kayqa porque manan puntataqa kayna unquyqa ñuqanchik ukupiqa karqachu maylawmanta chaylawmanta kay unquy hamuron nispa nisqanku rikaw y mana riki kay estado rikaw kay gobierno peruano mana riki kayllatapas hawarinchu rika gobiernoqa más bien riki chay huchanku chay delitunku pakanakuypi riki peleakuchkanku rikaw juezninku fiscalninku churanakuypi leykunata kikillankupaq ruwakuypi chay estado congresonti gobiernonti no llapan poderes del estado pero kaynakuna kan llaqtanchikunapi hinaptinqa mana wawqillaykuna palaykuna kanchu estado kay riki hatipana fasilla chayqa rikaw chay necropsia nisqanta ruraykunawan porque unay wañukusqaña rikaw y chayna analizaspanku qhayparullanmankupas veneno chukanman unquy chukanman virus chukanman bacteria chukanman chay musuq COVID nisqankuña chukanman bueno riki wawqillaykuna palaykuna haypana riki kay unquyta pero kunanqa mana rikaw estado ni centro de salud chay laboratoriokuna maypi wawqillaykuna palaykuna chaymi paykuna mañakuchkanku rikaw estadopa rikurininta y diversas instituciones rikaw kay estadopa institucionninkuna paykuna riki kaypi haway kaysita y sichun kayna hinalla kanqa hinaptinqa chullamantapas kayna wañuchkas tukuymarunqakupas porque ya 15 años rikaw ratullamanta y 15 punchawllallapas ratuchalla riki wañuchichkan kay unquy Mari wawqillaykuna pallaykuna mari kay programa llanchikpi chayanta saluditos para todos los amigos kaypi justamente Karjani, a ver, para Jaime Garay, Gregorio Quispe, María Rupay, Yon Curi Solier,
chaymanta a ver, Valía Maritza, Dorado Julián, Barrios Filemón José, chayllapaykichik tariki rimakuykullaykichik. Más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programa llanchikpi hayninpataq nirqaykichik ya kay problemata kay Junta Nacional Justicia riki aparamun sachakuyta paykunaqa riki mana kay programata aparamun riki problemata ruayta munaspachu sino kay munaysapakuna como mama gobierno Boluarte congresistakuna chay atisapakuna mama Keiko chay investigasqakuna riki paykuna riki fiscalinkuta churachkanku riki mama Patricia Benavidista pay fiscalinchikanqa payqa riki llapa chay delitunchikta riki chinkarachinqa pakaronqa mana investigawasunchu hinata ñuqanchik riki limpio lluqsichakusunchik ripuchakusunchik kay gobierno bekaqa y sichun musuq kanqa delitunchikuna chaytapas pakaykuwasunchik hinataqa riki chuyaycha santuy Angelinaña riki mana huchayuq lluqsikusunchik nispa riki y chaynapi riki kay Junta Nacional Justicia chay reposición nisqanta riki ruraykullan chay llapa chay jurjusqanku chay papelkunata anularonku riki cantomanta ugnenta anularonku y chaymantaqa riki como anulasqaña kachka kutiykuchunña nispa chay sospechachkarqanchik anulachkanku chullamanta delitunkuta nispa y justamente kaypaq riki anulayta qallaykamajarqaku cantomanta riki y pero imataq pasakun wawqillaykuna pallaykuna huknin chay miembro Junta Nacional de Justicia kaq nirqa manam ñuqaqa firmaranichu ñuqaqa ari huñunakurqaku minaptinmi yacharqani chayqa mana allin ruray kasqanta hinaptinmi pasakurani ñuqaqa mana firmaranichu chaytaqa riki uyarqanchik incluso paytaqa nisqaku riki hatikachasqaku may risqan ima rurasqa periodistawanchu tupanqa piwantaq tupanqa chaypichu tupasqanmanchu willakunqa ama chay mana allin rurasqanku yachasqa kananpaq riki ama chay mana allin rurasqanku yachasqa kananpaq chaynapi riki engañawananchikpaq porque kay Junta de Fiscales Supremos paykuna riki mañaykun riki kay Junta Nacional Justiciata señores Junta Nacional Justicia mandaykamullawaykuya chay acta chaykichiktawan mandaykamullawaykuya kachkanchiki chay parlasqaykichik chay videopas kachka audiopas kachka chaytapas mandachaykamullayku y pikunataq rimarqa ima nispataq ima documentoantaq chay kutiykachkankichik chayta mandachaykamayku nispa riki y mana kanchu chay y rimaykuna karqa riki llapachallanmi miembro de Junta Nacional Justicia riki chay pleno firmananku llapachallanmi cantomanta firmananku tin abogadonkuna riki rimakacharqaku llapachallanmi firmarqaqa es unanimidad nispakuna riki pero chay unanimidad paqllurun porque huknin miembro de Junta Nacional de Justicia nikurun manam ñuqaqa firmaranichu ari huñunakurqaniku minatim chayman parlachkarqaku kutiykachiswanchu manas nispa hinata ñuqaqa hatarispa pasakurani y chaymantami que chay Junta Nacional kaqkuna defendikurqaku y chayñata riki abogado de mama Patricia Benavides y kikinpas defendikurqaku no es necesario pues llapachan firmanan basta llapachan acuerdo por unanimidad kachun chayllan valenqa nispa chaylla valenqa suficientes allinta paykuna valechinankupak artinku riki y como ña huknin miembro rimarun ña hinatinqa riki payta yanqa chaytaña qallaykunku no es necesario su firma payqa chay reunionpi tarikurqam ari nirqam y ari nisqanmantaqa manañan firmanqa necesarioñachu llapachantaqa imapaqñata firmacha suficiente presidentepa firmallan nispa entonces kay presidente de Junta Nacional Justicia riki chay delituta rurachkan riki prácticamente delituta ña kaymantaqa kuteris rimanchik ña de que mana kay Junta Nacional Justicia churanmanchu riki kay fiscal taqa como umataqa riki como fiscal de la nación
pero sí kachkan huk rurayninkuna rikaw paykunapa, pero mana churanmanchu riki como fiscalda. Entonces kay Junta de Fiscales Supremos paykuna riki kikinko pura chaytaja por voto, por acta, o chaypi incluso candidatiaspankura rika, chaytaja votanakospanko churanakunku riki kikinko pura. Entonces mana hukqa, pero paykunane como uma kay Junta Nacional de Justicia llapan puman, por lo tanto chayqa balinmi chaywan rika, balinmi. Chayna kachkan, pero kay lunespa, claro, lunespa huknin miembro pues rimarawan martespa kay rimaykunaña por irikor imanenta. Huknin miembro Junta Nacional de Justicia firmasqa chay papelpi, pero ichaqa chay ascensorpi chay punkullapis firmaykachisqaku. Chay pagriki llamkachkanku kay mama buluartip ayunkuna chay llapa kay delito ruwaqkunapa runankuna llamkachkanku, paykuna secretariokuna kachkanku, tukuy cargoyukuna kachkanku, paykunawan kay presidenta Junta Nacional de Justicia parlanakuykuspanku chayta rikaw firmaykachimuy chay wiraquchaw nispa firmachisqaku punkullapi ascensorllapi. Chay miembro ikinin ari firmarani kachkanmi firmay, pero ñuqaqa ascensorllapi firmarani manam lirqanichu imayna kayaw kikillan kay rimasqanwan kay miembro Junta Nacional de Justicia pinqayman churakuchkan imaynama a ver altos magistrados mana ancha lispan, mana ancha ñawinchaspan solamente firmaykunqaku yaqa uña warmat ñuqanchik qillakuspachi otaq riki mana riki yachanchikchu terminochankunata, términos coloquiales o términos jurídicos chaynakunata churamunku yataqa chaychakunata entendispanchik imaninantaq kayn ñuqanchikrama tapuchakuykunchik imaninantaq kay nispa mana entendispaqa pinqalliku kaspaqa imaninan nataña firmaykus allinchik nispas firmaykus rikaw, pero chay firmaykachisqaku, pero nintaq rikaw chay papelpiqa claro apurawchallaman ñawinchaykurqa rika mana llapantachu ni lirqa rika ñawinchaykurqa rikaw pam ñatin chaypi riki huk iskay rimayta tariqa manam chaypiqa firmachiwaptinqa fiscalpaqmi kutiykuchkan nispachu nirqaqa manam. Y mana yachanchu riki imapaq firmasqanta prácticamente. Entonces iskay miembro Junta Nacional de Justicia ña nirunña huknin mana firmarani, hukninñataq ascensorllapi firmarani. Entonces kaymanta ña Junta Nacional de Justicia pi kachkan ña riki problema. Y kay miembro Junta Nacional de Justicia prácticamente hukaqnin fiscaliachu mayqinraq umallaykuspan investigaykunqa llapachanti paykuna kachkan delito ruraq, por lo tanto cárcel paq kachkan como miembro Junta Nacional de Justicia nisqanmanta harqunapaq kachkan wawqillaykuna. Imaynam ascensorllapi firma, imaynam punkullapi firmaykunqa, porque ascensor qariki punkumanta yaykunki oficinaykima o bajanki oficinaykimanta es punkuynallamiki, es decir, escalera, pues, ¿no? En vez de escalera qispinaykita ascensorwan qispichakunki y chay ascensorllapi firmaykachisqaku. Pero chaymanta imanintaq kay Gino Ríos paymi kasqa presidente de Junta Nacional de Justicia rikaw, paykuna simplemente nin ñuqaykuqa ñam papel truraykuniku ñam Patricia Benavides nombrasqaña ñuqayku llapa chay deltonkuta chay anularunikuña chay imayna haykayna wischuchikusqanta. Por lo tanto kutiykunan chaylla paykunapa rimaynin riki, no se cumple, ya está, ya hay que acatar ninku rikaw cumplinan chaytaq cumplinan simple chay rimayninku rikaw maytaq chay acta kanchu, maytaq chay documento kanchu, claro chay la resolución kachkan ya chay presidente pa firman, pero mana llapachampachu rikaw firman. Entonces no es necesario su firma, la pachampa suficiente presidente panispakuna hewispanko kay Benavides riki amacharqaku rikaw yaykunanpaq. Hinaspapas pakanku riki pakanakunku rikaw asambleapi churwarankichu ari asambleapi
como manari que pipas rimancho may actapas imapas cancho ricao. Y chayatari que ninko kay Benavidispa kachkanme proceso con ricao, kachkanme proceso, pero según abogado o vocero del Ministerio Público, taita Víctor Cubas, pairikenin fiscal de la Nación canapa jamana proceso yo mecana kay Benavidispa que chauchalicos en kachkanme procesos penales, claro que quien pa delito kunata pare que ya hay corospaja chinkarachin mancar ricao. Porque justo chaita pensar que nas pani con rima cachach que soy intachable ñoga pa ima delito de pascancho acusación con pascancho yangayam chaiga man acusación kachkanen es claro ya hay cosas primero chaita chingkaraching mancar jaricao. Entonces chaina kachkani ko ojile con palegona mientras Deli Espinosa que pareja apipaco y con somachta saya y con nimpa lunes mantara porque lunes tara que debil tenga jargorman carga para que leita seguramente tumpa ya tapsiachan en aspa saya y con Ricky Chay pericao porque nichkanko o nichkan que caimama Deli Espinosa porque amenaza con cuñarica policía baña jargo chisai con ispenateme. Cualquier intervención policial canja ilegítimo, chayneta ilegal, chayneta orden constitucional paki canja nispanin, justamente que lunes punchao tariki caja Benavides kutigunan carja ricao, pero man nariki kutigor gacho porque primero chay protesta con la carja ricao, chay protesta con un tumpata jipallicor ricao. Lunes pajarik policía hasta la carga, pero jaina punchao pa kunan punchao pa meso policía pasó un que cae sede del Ministerio Público, Ministerio Público Palacio Unco pericao, porque cae Ministerio Público local con achcayaña, pero cae principal patianan che Palacio Unco ya chay que con juntara cinco policía con avan che protestas con apas carolla piña ricao. China karon ricao gilegona palegona inas papas niskanchi pina paikuna rik anki imataña tapun que may acta y que may chayllapan pa firman nada rico richimunkuch único imarima ininkum tanto vocero tanto Gino Ríos imanenta como del presidente de Junta Nacional de Justicia pa mi casa ricao pa mi procesana kachkani kuna gilegona pira hukha arin hari paita denuncia y culiang marico aujile con palegona a veces manai lima pichu ya ya na ya jari wak piachas pa garicao sumachta abogado con un consulta de cospa eta denuncia na kang marico kai taita Gino Ríos taricao pai hoy mati tagning imata tagning ñam chay resolución kachkang ña Patricia Benavides mi nombras jaja por lo tanto ñojaiku pachay resolución ni coja es obligatorio caso cona simplemente ojo cerrado. Manare que ni hay que chomay acta, may documento, no, simplemente ya está ya, pues resolución es resolución, por lo tanto, cumplen el chaja, cumplen la llamada en chaita jari que caen wagning nispaninacho, no, mana. Entonces, chay nakachkani ko ojile paigona simplemente atakuchkan kuñam resolución firmas gaña, por lo tanto es cumplimiento obligatorio. Chay paigona. Pipa Cuspan, que se haya pagonco. Arcaipita, que a ver, Jaico Sunchik, Caipita, Imainas Casca, como llama Uchucha la Pichcasca, Imainata Tachay, Jai lunes, Tarike, Jarjo, Jariarorgaco, Chay Benavedesta, Chay Portatel Lincolnata. Teja policía con una caita pero hacia mi casa hacia la gente con una soseja jaina punchao manta que lunes punchao mi cae pasa coro incluso aquí está ¿no? El otro Acuña Tarek Cerón dicha panta cochcanicho Wagna Tarek ya piconata ya jariachka igual que en Benavides Chufamor Remainaya China pim kay lunes ta man nakuti kuita ater hachorik
kainata riki qhariarunku wawqillaykuna pallaykuna. A ver, ya chusiqaykachisunchik chaymanta riki masta qharisunchik kunata. Chaymanta ña kaypi denunciaykusqaku denuncia al presidente de Junta Nacional de Justicia por presunto abocamiento ilegal. Entonces ya Cachcaña denuncian, pero necesita más denuncias. Como miembro de Junta Nacional de Justicia, Uliucha Wichingaku kunan garicao, porque Malta Ruasjan Coraico. Paikona simplemente a la fuerza, capricho que fiscalinkuta choraita monanko ricao, kaypi ña Cachcaña denuncia iskamik. Kay 12 de junio tacha actata Ruaspanco, kay Benavidista nombra sankomanta ricao. Pairiki sapachallan rurachkan nichkanku llama sapachallan me rurachkan chay kay resolución número y más resolución wanta chay Benavidista Cotiga 5 resolución 231 de guión 2025 Jurado Nacional de Elecciones. Entonces chay resolución había paigosunchik 231 2025 chay mi kachkan y waqtachambi guión Junta Nacional de Justicia. Chay resolución wan mereke mama Benavidista Cotiga chisqaku mana paillatacho sino huknin fiscal tawan chaynallata huknin natawan huknin ñañantawan rika enma Benavidista rika juez tawan Cotiga 5 enma Benavidista caso imaynay karon pay pareke jargosqa karqa chay delito kuna ruasqan raykumik. Entonces como kay ñañan yaykuchkan y huknin ñañan ñata huknin menatega igualmanta rikao chay llapa documento kunata chinkachinanku karqa riki chaynapi mana ima acusación kananpaq rikao tanto paykunapa hina kikinkupa riki qallaykuspa y chaynata wakiqkunapa riki wawqillaykuna pallaykuna kunanqa riki hasta añachiki chinkarachinmanku karqa si chay punta fiscal kasqanpipas llapa documento kunata chinkachisqakuta tutakuna rikao suwayna ñeriki tajuchakuspa rikao y chayta niqku inate mana ñuqaq maqtachatam llamkani riki tutapunchaw nispa defendikurqa chayta qawaykachiptinku rikao. Entonces ya está denunciado ya kay presidente de Junta Nacional de Justicia. Mana chayllachu hinalla rikao mañanku rikao Junta Nacional, Junta de Fiscales Supremos, mana Junta Nacional sino Junta de Fiscales Supremos, Junta llapamsao. Junta de Fiscales Supremos mañachkan riki yapatawan kutikutes kunanwan kimsa kutiña rikao. Junta Nacional de Justicia imaynanpitaq kay Benavidista kutigachimuchkankichik fiscal kananpaq chay documento kunata apachimuayku. Pero mana paykuna yachanku mana chay documento kuna kanchu, por lo tanto que simplemente ñam resolución kachkan, por lo tanto hay que cumplir chaypaq riki abogadonkuna chaypaq riki congresistakuna chay prestakun riki chaypaq riki llapa radionku televisionninku pues Limapej riki chay hatun empresariokunapa riki porque chay hatun prensa limeña riki chay hatun empresariokunapa miki paykunapa riki wawqillaykuna pallaykuna paykunam dueño riki chay llapa canal televisión chay radiokunawan chay periódicokunawan riki kay fiscalinkupa favorllampi publicanqaku mana contrami kaqtaq imapaq porque paykunapas beneficiakunqa riki kay musuq fiscalwanqa riki wawqillaykuna pallaykuna mana paykuna beneficiakuspapas runanku beneficiakunqa congresistinku presidentinku riki wawqillaykuna pallaykuna. Único kaymanta rimaspa único kay precandidato nisunchik precandidato López Chao, Alfonso López Chao paylla único rimarin paykunamanta mana pipas rimanchu ningún candidato y kay riki paypa favorninpaq wawqillaykuna pallaykuna mana mayjin candidatupas rimanchu ni antaurupas a pesar que es antisistema mana ni Vizcarrapas Vizcarra siempre rima pero payñataqmi kachkan problema perikao chaychiki manaña rima kachanñachu payqa siempre rimachkaq kay redes sociales nintakama riki siempre publikachkaq pero como kachkan chay problema paytami chay anulachkanku rikao mana candidato kananpaq rikao
Entonces, ni mana, maijimpas rimancho, ni kikin keiko, hasta baña chica, alguien me cae bien a discutir, si no tiene que chay, ya para proseguir con ata chincarachín, ganis paricao. Único candidato o precandidato de un chica Alfonso López Chao para rimar en Ricao y Manispa. Acá hay resolución de Junta Nacional Justicia que hay Patricia Benavides Kutikachin chay jarike paikunapa munasjan roranan kupagmi chay con esta kunapa munasjanta roran jarikao y yachasjan chinari que chay tagninchiña la mitad de congresistas o auxiliares paikuna kachkan todo denuncias todo delito yokama y paikuna chay protegichkanko kay Benavidista rikao porque yachanko protegen que no tenga chay denuncian con ata chinga y cachinga que cae fiscal. Entonces solamente representa intereses de los congresistas que tienen carpetas fiscales. Es maniobra de congresistas delincuentes, o sea, congresistas delincuentes fiscalinta choraita monachkan nin pairi que rimaicamon terminó pero alguna. Entonces es saludable, pues, ¿no? Saludable para Rimas Janta Jariki, como es un candidato fuerte. Seguramente igual que es medio de comunicación con pues publicarín, coricao. Mana chayacho, rico auxilia con aparegon, cae claro y tanichkan, cae mama fiscal ja, umalin ja, chay, umalichkan chay congresista kona, denuncias ja konatam, ¿no? O denuncias a congresista konatam. Paikuna ponkachkan chay carpetas fiscales paikuna fiscal ning me kay Patricia Benavides chay mi kuti kachichkanku kay fiscaliaman chayna pichay delitunkuta chinkachinanpaq nis allinta kay werajuchari que terminonpe acusaykaramun y diferentes medios de comunicación que tumpallataps paypa publicasqantaqa rimasqantaqa que publicachaykaramun korikao pata ¿no? Es saludable. Cheña tarik waujillaykuna pallaykuna ña sitparik ahí mismo haynimpa punchao llarik presenta korjako kay Corte Interamericana de Derechos Humanos nisqanman pero chayraq riki hayna punchawpaq kay resolución chaykaramun hinasparik ninrik kay autonomía del Ministerio Público chayqa manan riki hukmayachinacho hasta wanja afectanme chay autonomianta porque chay tan paquichkankichik, cada poder de Estado que libre, cada uno nombran a conco de acuerdo, ley nin comina, documento comina, estatuto comina y chay también que paquichkankichik nis parigao paikuna al tanto kachkanko rikao, pero mana chay yacho waujillaykuna pallaykuna imanirqa kuñataq último pe último pe kay manaña kay Junta Nacional Justicia ta kasuptinko chay secretarian tay presidente pa secretarian y kay presidente de Junta Nacional Justicia paikuna riki hinalla hikutakamon korik seguramente paikuna tas presionachkan korikao Benavides man thallaykos barika bena complichiwa y respetachiwa y hampa documento y pay parika porque mañachkanko documento konata may chay acta y que may ta chay parlanakusaykichi grabación kuna may ta mana chay ta rikurichi atichkancho rikao y único paypa chay hucha rurasjan ama hayparachikuna ama musharachikuna imataq hikutay rikao hikutay enaspaqa amenazaykaramunña lunes paja ya 24 horas kay Benavidista kutikachi fiscal man mama Deli Espinosa en España carta de Camonco 24 horas incluso ya policía nirgachiña policía pasó auxilia con ya reconoce con como único fiscal kay mama Benavidista en España ricao pero ichaga kay poder judicial me pairi que kunan imainatapas kuti kunan ya carga ya kunan kay mama Benavidista tiachkan man carga porque Deli Espinosa también que watuchananko carga ricao chayna ya nombras gaña carga ya policía tariki mama Boluarte Kamayka Chergaña a través de su ministro Chahuatuchamoy chicha fiscal tapay mana cachericancho na tenga manaña kangañacho na tenga golpe de estado pues no como a Castillo ta imaginam cha jorgorga kuyanga llulla konawan
y kuna mama deliatapas llullakuna orik hurquyta munanku rikaw, pero ichaqa kay poder judicial wawqillaykuna pallaykuna malograram hayna puncho allinta malograram wawqillaykuna pallaykuna kay juez wawqichallay panichallay suspendieron kay Patricia Benavenista iskay chunka tawa killa como fiscal suprema y fiscal de la nación. Aquí ya fiscal de la nación taja nachkankuña mao abogado kuna ñam planteamuchkaña si manarata fiscal chukaraja ena tenga imainampi ta fiscal kaninmanta suspendichkanko paypas delito tañam rorachkan tikaramuchkankuña. Pero chay documento taja nichkaña paymi fiscal ga nispa ena tenga bueno imagínate chayta defendina korongaku porque ña kay juez suspendieron ñarike kay Patricia Benavenista como fiscal suprema y fiscal de la nación. Iskay chunka tawa killapaq, porque mañasqa karqa kimsa chunka suqtan killapaq, o sea, kimsa watapaq. Kunanqa iskay watapaq wawqillaykuna pallaykuna suspendikun y chaywan wañurachin kutiykachiy munasqankuta. Total wañurachin wawqillaykuna pallaykuna. Incluso a la basgaña kachka juez del pueblo suspende a Benavides nispara rico wawqillaykuna pallaykuna. Pay miriki kasqa Segismundo León Velasco, un juez. Y paytapas sutinchachkankuta payqa ideli paronanmi payqa izquierdista nispakunañata. Ataque por todos lados, claro, pues hay que políticamente manaña paykunaqa leqa interesañachi, leqa. Como chay huko video chape hawachkarqani chaypi hawasqayman hinapas leja llaqta runallapaqsi wakcha runallapaqsi ima leypas paykunapaqa manas kanchu leja paykunas ley kanku paykunapas nisqansi ley aunque huchakaspapas imayna kaspapas leja existen ñuqallanchipa Ham oño pipas huchallikuruswanchi alemi kaynata nin por lo tanto uchkuasiman ripui chaynata nikuswanchi pero paykunaqa no paykunaqa annam arilichik chaynata nin pero manami chayta chururarqaqa kaynan pacham karqaqa waknan pacham karqaqa chay papel ruwasqankutapas kay papelqa kaynata nin waknata nin manataq chaynachu karqa chay papel ruwasqaqa manan balinchu chay papelta anulanku mana ni delituta hawankupachu kay papelpaq tikranpa rurasqam uraysinqa rurasqam chay maskachakuypi más bien chaymi chay abogadokuna terminochampi chayta ruwanan basta huk terminocha chaychaycha pantacharunqa chaychallapaq rikaw bien entonces kay tayta Segismundo riki iskay chunka tawa killa riki Benavenista jarjoron nisunchilla prácticamente porque suspendieron niskamika suspendieron y chaypi ña observachkanku ña manaraqta ni fiscal supremo manaraqta ni fiscal de la nación paschu karqaqa pero se junta nacional nin fiscal ñam nispi natenqarik chaymanchi que paypas churagurqa rikaw porque kay harik haynipallaman hamun rikaw lunesta hayninpa lunesta claro hayninpa viernes tariki chay junta nacional chay resolución rikamurqa lunes tariki penaves atipakurqa martes taqa presentarqaku ñariki kay documentota Patricia Benavenista suspendisqa kananpaq porque kay mama fiscal Delia Espinosapas huknin ñannin tariki rirqa achka ñanninkunata hukmiriki chay documento exige hukñataqmi amparo con Roranaco, amparo contra Junta Nacional, amparo contra la policía y Juclaunintaja que provichachkargaku tarek jurisman presenta erikao chay documento chay resolución suspende erikao entonces chay resolución gesperon wawqillaykuna pallaykuna incluso ña abogado de mama Patricia Benavides nichkan manam allinchu chay rurasqankuqa kunan chay carrera fiscal tam malograronku porque allin fiscal mi karqa porque kay Benavidestaqa llapa televisionkunapas hayakusparaq ya chaskikun rimachikun
Paejarima con yo soy fiscal intachable, yo soy carrera fiscal, yo soy tal, alaba con Magtachata, ¿rigao? Pai paja, o pai oposición en tag, ni haya chingo pasio, alguien chupay fiscal can, a ver, iman en tagle, ni haya chingo pasio, ¿rigao? Pero que abogado ya aceptaron, ya malograron con que mama Benavides que fiscal que en manta, porque hay carrera judicial ni scantari que malogrará punco nispa, pero mana chaya chonica montari abogado ari chay suspensión taja caso cosas cochique imagina pues hay que napas pero ichaja apelación ni scanta rora saco. El juez decidió que suspendí cosjanta, por lo tanto, caso cosas cochi, caso conjam, porque mister judicialmente que vamos a atacar la decisión del Poder Judicial que ordenó 24 meses de suspensión de su cargo. Chaita caso chacosasco, mi manasacoma, como fiscal suprema y fiscal de la nación, nombras que casjanta que suspenderamos, pero ichaja. Pero ichaja ñojaiko apelasaco Corte Suprema apelasaco entonces kunanga chay piña pelio kakon harika Corte Suprema piña chayka muklao ninkuna ñarika que tal kainam chay atisa pakuna wawqillaykuna pallaykuna manañam de ley pas paykunapaq leyñachu paykuna parimas hanñam leja porque a veces ñuqanchiktaqa chay requisito ta complemo en espami que ima trámite pipas caso anchik choricao mientras mana requisito to complinay kamaqa mana ima trámite pis caso sunkichu llamkapakunaykipa requisito complinay ima trámite pipas requisito complinay hasta ya colus churachikunaykipapas requisito ta complinay Machos ya requisito ta cumplen que no tenga manamri que paikuna churapos un quicho maname que paikuna ñuqapa nisqa ñuqapam rimas kita caso con cucho documentos hablan en comique pero claro chay documentos habla paikuna que hasta documento tapas tikran pakuna trago y goza rimachikun goricao que documento kachcaña ñuqayku pruebas hayku pero leja kainatani no nos interesa ese ley ñuqayku parimas con valenja nispam kay Junta Nacional Justicia picha presidente rique Jicutacor, Jabajilegona, Palegona, hasta policía pas, ya Jaina Punchao Mantaja, ya Benavedista, ya Cuidach, Canicao, hasta agosto Quillacamas, que hay patisha Benavedista, policía Cuidanja. Porque amenaza de Camoracoña, Ricao, Manachom Dele Espinosa, Ripuchacon, que alguien buenas leape y Benavedista Choraicon, que cargo y que me tenga ñoga, policía tamanda de Camosa, que las policía, Marique, Jeperico son, que nas Uchquasiman, apasón que por no acatar orden, man, orden nico ta cumplisa y graico. Y con Marique, ya orden, yo sé cómo, ya tengo si policía cuidan, Benavedista, mana ni fiscal pasio, paeja, mana ni. Mana prácticamente fiscal pasio, mana llamkan gacho ni Ministerio Público peja porque suspendes gachkan, pero policía cuidan gasa. Chayna tare que jefenco auxiliarcona palegona ni caramo y ministro Interior Carlos Malaver. Carlos Malaver chay ministro Interior, mama Boluarte pa chay ministro imanenta seguridad ja mama fiscal taja cuidan ja. Hasta agosto Quillacama, porque cachcan mi chainan pachay resolución, porque ñami que roas jaña cachcan simplemente cumplin a canca. Aunque fiscal can mancarja o manacho fiscal can mancarja, seguramente chay Quillacama que imata choroaron mancarga, que mama Benavides, chay isca Quillan, tiene que a julio, agosto. Y liu pasi que chay Ministerio Público tari que tikraron mamskar ya pachan jariaros paricao chula manta hoknen jaria ta jaya go mankar na tin chay pak sapachayan tiakoy go mankar jamana pipa maipa ima rimas han chay ta seguramente pensar ja con aspachi agosto Quillacama marica y seguridad tarik hoikonko en conanja mama fiscal bamba prácticamente mama Boluarte pa cuida chisjan o que con aquí está su seguridad de mama Boluarte. Aquí está, ¿no? Que el Ministerio Público periqueao, que el mama Patricia Benavedista conan cote cachinunco pagariqueao, y la mama Delia Espinosa ta perisuchas pa Jorge Monanco pa que policía carga, pero chaika marique
Poder Judicial ganaron ganaron hinaptin kunanrike yankachasqa karun chay resolución. Ñuqamantaj allin pillataq allin qhari sayarachinman kay wiraquchakunata nichkarqani. Que antes. Joana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Directo Segismundo, en directo. Panorama tenso aquí en las instalaciones del Ministerio Público luego del pronunciamiento del Poder Judicial, indicando que Patricia Benavides Gargas queda suspendida de manera temporal por 24 meses en los cargos de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación. Esto por los hechos presuntamente cometidos en su cargo como titular del Ministerio Público. También esto en la investigación preliminar por los presuntos delitos de, en este caso, cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio al Estado, en una investigación en la comisión del delito contra la administración pública. Lo que podemos observar en estos momentos es que se ha desplegado un contingente policial en los exteriores de la Fiscalía de la Nación y estamos expectantes, ¿no?, a algún pronunciamiento por parte de la defensa legal o de la misma doctora Patricia Benavides, y también del otro lado por la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Chayna suspendieron policía con pas mama Delia Espinosa happy llaña kachkaspanko sosigaronko inaptiriki kunanga imanintaj oyanetello Inestelio jariki ñañanchica y Yanetelio pajarika o cachcamo Inestelio pues. Entonces Yanetelio imanenta presidenta del Poder Judicial para que nen ari cachcan mecha resolución juez kunapa sapa jerarquía autónomo independiente ñoqay pascanico autónomo, por lo tanto autonomía manhinam llam cachcanco nis para que paipas rimaricamon porque pinsar jacorika Yanetello sayapakuspan chay pujimusman sayapakuspan kay juez jaman allintam ruraron ninankota pero kunanga paypas aprobaykaramun nike kay juezpa chay Patricia Benavides suspendisqanta pero abogado mana hawkachu kachkan kay abogado awqillakuna pallaykuna imanintaq como Poder Judicial suspendieron fiscalinchikta. Por lo tanto, kunan mereki kijakosunchik, patrón ninchikman, pimanta kijakosunchik, congresistánchikunaman. Congresistánchikuna kachkanrik acusasqa, denunciasqa, paykuna mereki kay fiscalintikta riki kutijikachinan rika, nispa wawqilla, claro, chay parchata ñuqani yapamachkani, pero chay nichka hinaya rika, chay nichka hinaya. Kay abogado riki nichkanguna qiqakamusaqmi kay Benavides ta suspendisqankumanta naman tanto Boluarteman y tanto Congresoman y Congreso ñachiki imatapas haykatapas ruranja kay juezwanpas kay juez riki suspenderapuan fiscal ña tiapuachkananta nispa wawqillaykuna pallaykuna kay abogado rabiachkan riki. Entonces, congresistakuna imaningay congresistakuna riki leyta tikramuy piña qallakuykuna korikao reorganización del Ministerio Público, reorganización Poder Judicial chaytan paykuna atipakuchkanku rika reorganización pero paykuna mana reorganizayta munachkanku simplemente runankuta churaparuyta munachkanku chaynapi paykuna chay fiscalía chayna Poder Judicial dueño kanankupaq dueño kaspan como nasqankuta leywan ruwakunankupa y kay partepi wawqillaykuna pallaykuna kay partepi hawarispa niman rikao. Si bien es cierto wawqillaykuna pallaykuna kay Congreso leykunata yachasqanchina ruwamuchkan rikao paykunapa favorllampaq, ¿no? Tukuy rikchaq leykunata pero mana kunanja chayllata ñachu rikao ruamuyta munanku. Mana kunanja imatan ruayta munachkanku paykuna mana ña ley ruaqllañachu sino hasta fiscalkuna churaqña juezkuna churaqña rikurikuronku paykuna rikurikuronku tukuy atisapa rikao paykuna
Leyta ruayta munachkanku paykuna juezpas, fiscalpas, ima miembropas, ima cargopas churanankupak rikaw ¿qué pasa? No me llama, hukla pasaron cosas. Entonces wawqillaykuna pallaykuna chayna kachkan rikaw kay Congreso de la República llumpayta wawqillaykuna pallaykuna llumpayta munaychakuchkanku atisqanku turakuchka pero ñam tukuruchkanña y paykunapas paganqa riki chullamanta riki wawqillaykuna pallaykuna porque lliwmi riki acusasqa kachkanku denunciasqa kachkanku riki y seguramente chullamanta wichayta qallarinqaku unikutaqlla justicia apuraman riki rinman paykunawanqa demorakunqa tawa pichqa wata chunka wata chaykamaqa rurasqankupas qunqasqaña karunqa tukuy chaykuna riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kaykamalla karqa programanchik rinanchik karqa riki kay congresomanta justamente pero manaña riki tiempo haypaykullawanchikñachu riki kay congresomanta rimananchikpaq aslapiña riki rimaykuna paqarinkunaña riki kutirikamuchkasqa riki kaykunamanta rimarinanchikpaq ripukullani.